سرکومار ترکیه راگهاند جی کو پروژه آسیک تایبت به پیواجوه چارەسەریە کو دمک کار لسرتێکردن دروژن داهاتی دا دش پرلمان تو اولاتی وی را بیت شاندن و تکس کرد کو به نمان آستنگی تروره آبوریا ترکیه دی در باسی قناغ کنوبه. رجب طیب اردوغان پشتی جوینا کابینه حکومت خواه لانقره راگهاند دماک و آستنگی ترور الپیشیا و نمینه آبوریا Türkiye de hemûwaran da dest ben nivîsandina çîrokeke nû bike. Önümüzdeki günlerde Drojên pêşde em ê wê rêxistina yasayî ya ku ev demeke em li ser dixebitin pêşkêşî parlamentoyê bikin. Weke hevpeymaniya Cumhur bi piştgiriya wan partiyên siyasî yên di nava parlamentoyê de ku doza niştimanî datînin pêşiya berjewendiyên xwe yên taybet. Bi hêviya Xwedê em ê vê proseya girîng a ku em li gel gelek zehmetiyan bi bihînfirehî bi rêve dibin bigihînin armanca wê. Weke ku min di her fersendekê de tekezîl ser kiriye. Em ê vê yekê bêyî ku zirarê bigihînin taybetmendiyên welatê xwe û nirxê gelê xwe yê ezîz pêk bînin. bunu da her fırsatta vurguladığım